Tuloy tayong agadal iti Word of God. Thank you, Lord. Let's pray. Father, in Jesus' name, salamat lata. Titiray ito yung abiyag, sika, ti nakita mi, nakaimportantian ka na kami. Ti amin nga areas ti biyag. Nawan ka, awan ti turturungan mi. Salamat tada ka, nga nang iparang, kadagitoy, tapno maadaan kami ti tunay, nga focus ti biyag. Salamat, Lord, sika, nga talaga ti meaning of life, awan tiraduma. So ipakitam na ito, ti may sakin may sakara kami. Ano awan ka, awanan ti meaning ti biyag mi. Awanan ti serserbi, iti kastaming agbibiyag. So salamat, kababaan ken ka, Lord. Nagkaroon kami ti focus, nagkaroon ti meaning ti biyag mi, iti raytoy ngagdamapan awan, ken para iti masakbayan. Kumit mi nga rod dagitoy, kaya kami manan adalan, ngaumay kada kami ti revelation, mas deeper nga revelation, ti kastaming nga agbyag, kas, adaan familia, kas, adaan karagitoy, nga focus nga nagapuking ka. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. So, iti, kaya't kung inayon manan datangal daw, so that the priorities or focus tayo in the family. Amen. Kailan magkaroon tayo di focus or priority? Ito pamilya tayo. Hallelujah. Now, one, the focus tayo, and the priority tayo, the family tayo, na-miss tayo, kay may sakang runaan, nga nang creatan ni Lord kada tayo. First, nga nang creatan ni Lord kada tayo, He created us in His own image and likeness. Amo tayo rita. So nga, the focus tayo in our personal life kuma. Nuhaan nga family na ito, nuhaan nga teaching about couples, the focus tayo, the personal life tayo is to become like Him. Nga nang create kada tayo. Awan tiraduma nga focus, one of priority, iti individual. Nuhaan nga di agbalin, akas di creator na. Nuhaan tayo mapanijay, na miss tayo, dadjay nakakreatan tayo. Hallelujah. Tandaan na tayo, nga dadjay tinatinag nga rod nga biyag. Tayo jay image and likeness of God. Kaya tinadestroy. So nga tifokusan tayo, agsubli tayo jay. Amen? But now, mapan tayo di family. No family ngay. Ngay mati-focus tayo. Tano individual, focus tayo, balin tayo kas, kanya na nang create ka na tayo. No family ngay. Praise God. No family, adaan tayo malang ti-focus. Tandaan na tayo man, in the family, ti number one nga kadwan ti pamilya nga na-create, iti Genesis, is God. Amen. Mabantayo dyan. Genesis chapter 2 verse mabantayo dyan irgi ko iti verse 22. Sige, basahan tayo verse 22. Then the Lord God made ocean of the deep, and made water to the land. Okay.
Verse 23. Mm-hmm. 24. So makita yun dyan. Nga, dahil ti pa nakabuo ti first nga family. Nga ti first nga family nga nabuo, pamilya da, Adam kene Eve. Amen. Kat sino iti kadwada iti Garden of Eden? Mabalin nga ako na tayo, dagiti animal. Yes, daday dyan. Pero, tandaanan nyo, tina-create first, nga na-create a family, ket iti Garden of Eden nga na-create or na-establish. Amen. Okay, so bilang tayo basit verse 7 and verse 8. Genesis chapter 2. Verse 7. Okay. So magita yun dyan, that they demand Spirit of God or life of God or God. Amen? Ti Diyos nga mismo. Because life is God or God is life. Amen? So di inpuyot na dyan breath of life kaya't nasa wen parte ti Diyos di ay. Spirit of God, tada dumapataros. Kabil na kini Adan. So ni Adan, nagkaroon ti life of God. Okay? Ti Diyos, tada kanya na, ket in kabil ti Diyos iso na ijay. Verse 8. Okay, so nagkabila na nga Garden of Eden or paradise here on earth. Amen? So, ijay matlang nga Garden of Eden ti nakaramidan di babae. Hallelujah. Kaya tinaramid na di babae di Garden of Eden, ijay matlang Garden of Eden nga nag-asawa na. So, ijay paradise here on earth. Now, ijay ijay, so that the first family nga binangon ni Apo Diyos, ijay Garden of Eden. So nga, mamingsan ti kasar, panag-asawa, dadajay, decoration, taramidan da kumakas la Garden of Eden. Amen? Apa yung kasjay? Apa nga handa nga kayat tagkasar, yawan decoration na. Ha? Anyo mo tinagtao na rin. Ditoy, tayo the Garden of Eden, napintas nga lugar. Sungod nga garden ni Apo Diyos, alangan mo't nga pangit sa garden ni Apo Diyos. Ngam lang nga ijay kasar. Ngam kada tayo, noon alpas ti kasar, awanan the Garden of Eden. Ijay kasar lang. So, ijay mamakita kurang dayay. Idi nagtipon da ijay, di ko na ni Adan, bone of my bones, flesh of my flesh. Adadala tayo the Garden of Eden after. Amen. Daray dyan nga mang-enjoy.
kumaijay nga place as a family. Amen. So, idadaday jay, Garden of Eden, mayat. Dajay nga family, nga mga naisurat. Dito'y no kasano, tingkastada nga nang enjoy. Ngam no apay nga kunak nga mayat, wala ta, ijay, kita tayo verse 9, verse 10, mayat ti danumi jay, ada pa'y balitok, mayat ti kayo, ado ti bunga, ado ti makan. So mayat ka talaga na di place. So ijay tayan ti first nga family. Na-destroy lang di ay kini Satan. So nga di mang-destroy lang di family ni Satan. So no ado problema di family ni Satan. So nga ti kalablaban tayo, ang di asawa tayo, ni Satan. Tandaanan nyo dihay. Once nga haan mo ti kalaban mo, kat focus mo nga di asawam ti kalaban mo, naabakan. Tati kalaban mo ni Satan. Hantoy makidangdangadang iti flesh and blood, but principalities and powers in the air. Amen. So nadag-ugalin ng madmadi, nagapura jay kini Satan. How to overcome? So nung ay overcome mo? By the life of Jesus. Okay na? So mabantayo na jay focus. Nung naawatan nyo rito'y, amon nyo kuman. Naawatan nyo kuman, ti focus you ijay family. Ti focus tayo ijay family, number 1, ket ni Apo Diyos matlang. Kasi individual. Ni Apo Diyos ti focus, ti amin ko mga believer ni Apo Diyos, ti focus na ngagbalin isuna kas ti Creator na. No family, ni Apo Diyos ti focus mo, nga agrain, nga agturay, ijay family mo. That's our focus. Kailangan nga agturay ti Diyos. The only way nga maka-overcome na dyan nga family iti works of the devil, no agrain ni Apo Diyos in your family. So the focus tayo, God. Nga agrain, manen. Amen. Tanatnag tayo jay. Anya din nakapapanawan tayo first nga family? Garden of Eden. Kat di napapanaw dan ni the Garden of Eden, problema retan ganatata. Nang rugi the Garden of Eden, makit di panang sulisog ni Satan. Ngam na dengaro, di na sulisog na isuda, nakapasok da jay sinful nature o no sin, so tinangadayo kadakwada kini Apo Diyos. Okay. So, kailangan nga agrain manan ti Diyos in your family. Kat first, nga pag-grain na kayo nga husband and wife. Hallelujah. Anyo nga ekspektaran de ubingyo nga ijay nga gi-start. No pa'y kaya ni Apo Diyos di ay. Pero masapul nga mapan. Karagidi, agasawa, ngay jay nga makareign ni Apo Diyos. Karkaro ken ka nga head of the family.
Hallelujah. Amen? Kailangan nga grain ni Apo Diyos and your family. I-focus nyo di ay. How? Sa kaysan tayo basit. So, tikasan lang ni Apo Diyos nga grain and your family ket babaan kini Jesus Christ. Pag-grainam ni Jesus by the power of the Holy Ghost. Sino ba nga talaga ti ari? Iti familyam. Now, question naman. Agturturay ba nga talaga ni Jesus in your family? In your relationship? No, agturturay, ti agturay, the power na, the kingdom na, ti makita tayong agturay, His life, His peace and joy, His love. That the kingdom of God. That the pagturturayan ti Diyos. Agturturay iso na in His love, His peace, His joy. By the Holy Ghost sa amin na in Christ. Amen. Okay, mapantayo dyan. The verse. Hallelujah. Thank you, Lord. We need to pray. The revelation. Whew. Kailangan na maawatan tayo na gito eh. Amen? Mapantayo man, chapter 3, Ephesians. Pwede may isa kararag ni Paul, karag di believer. Ephesians chapter 3, beginning verse 14. Basahan tayo. Okay, 15. The Creator of everything in heaven and on earth. 16. I pray that from His glorious and unlimited resources, He will empower you with His strength through His Spirit. Tanyo tikararag na. Ma-empower your inner strength or inner man. Your spirit through His Spirit. Verse 17, kasano ma-empower? And in Christ will make His hope in your hearts, and strong as He, your roots will grow up in God's love. Yan. Yes, amen. Amen. Love, iti agramot. May ground ka iti love of God. And grounded in love, kunanay the kingdoms. Ijemet NIV, being rooted and established in love. Hallelujah. Woo. Verse 18. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Oh, yeah. Verse 19. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of God and power that comes from Woo! Mapno ka, be filled. Amen. The fullness of life or fullness of God. Daita, ti focus. Amen. Apay nga daita ti bagbagak. Kanyak in my experience,
Ketadjay iti ng soul. Kadag iti adungahan mo mauawatan iti family. Relationship ti husband and wife. Taado da jay nga ugali ti sinful nature nga isu da jay ti mang reribok mang destroy ijay plan of God ijay family tayo. Nga ti purpose ko man ni Lord ijay family tayo agbiag tayo ijay Garden of Eden. Hanan nga talaga Garden of Eden na ito. Ayan tayo nga earth. Kuno na ito'y daga nga na ito'y ayan tayo tata. Pero uray kasjay, mabalin tayo nga agsubli ijay Garden of Eden by faith. Ti aday ijay Garden of Eden, God. Ti aday ijay Garden of Eden, His presence. Ti aday ijay Garden of Eden, His love. Tiaday the Garden of Eden, His blessing. Tiaday the Garden of Eden, niya pa'y health. Amin na gidyahay. Kinadiyos si Diyos aday jay. Amoyo kadi, ti dapat kumanga aday jay nga kadwada, angels. Ada kumati guardian angel ijay. Pero sabali, tinaramid ni Satan na panad din-destroy. Tagijay nga tatao. Awawatan niyo. So now, ti may nga din-destroy na hala nga individual nga biyag. Day family nga first nga in-establish ni Lord. Amen. So nga hala nga individual ti dinestroy na. Family. So napapanaw, jay family nga first is a Garden of Eden in the presence of God. So tisubsublian tayo, God. Ket nagsublin ka na tayo in Christ. If you are a believer. So mabalinan, uray adakad to'y nga earth, ma-experience mo the Garden of Eden in your life, in your family. Kailangan ma-decoratean the pamilyam, the decoration, wano kinapintas the Garden of Eden. Dito ma-decorate. Amen. Okay. So first, nga kailangan nga grain, nga kinadiyos ti Diyos, and our family is love. 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 Because God is love. Ket no mapno ka iti ayat ket umuneg kay da mapno ka ti fullness of God. Ket no mangyari na da in your family kay iti tunay nga decoration iti pamilyam. Angay da kurtina. No pa'y mayat? Nga da kurtina ti balayo? Ngam jay biyag mo ngay. Ti pamilyayo. Daba nga talaga kurtina na. Daba kurtin na. Nga da jay kinadiyos ti Diyos. Questionan nyo tatan. Nga minsan nalaing tayo masaksaktan na nalaing nga dumidecorate. Iti balay, wano, kung nalaing kayo magpapintas ti kwarto, papintas iti bakuran, mayat ta kita. Pero amoy pangruar lang amin na gitjay. No awan ni Apo Diyos nga mang decorate iti family yu, iti inside. Agbalin nga madmadi iti color. Parasan nyo kati. Maura nagpintas ti kortina.
no dadjay biyag yu kat saan nga agflow, ang agrain jay love of God. Pangit lata. Apay nga takasyay. So, adon din naka-experience, kauray agsidaka di fried chicken, numadmadi ti relasyon nyo nga kasawa, awan ramraman di fried chicken. Apay nga takasyay, sino tinang patamnay kat isumulang mati asin na? Sumatlang mati raman na. Tinang patamnay ijay, dadjay, sinful nature. Ngam no ag-work jay love, ag-change pa kit di, tiraman na di. Uray kurang timplana. Ado ka na tayo tikwag one wonder. Kita nyo dagijay, testimony, na duma. No, agree da, kinasawa da, siyempre, oray siya kmat, adama nagdakta nga kasta. Agree da, kinasawa da, adati pumanpanaw tirabii, ijay balay da, pandara na tilugan na, kumpormi turturungo na. Imbis nga hanga mabisin, nabisinanan, napanan na nga di restauran nga may sana. I believe mo lang na ma-enjoy. Uray mo lang nag-order di, anya na ito yung kuna naman lang. Adapay ti ko din, nang i-share ka niya, kistay na yung dungpar, di lugan na ijay, kimpor. Kita nyo di, dadjay pa inulugan na jay, family na. Kistay na idungpar. Apay nga dati kakasjay, hanga nag-reign ni Lord. Sinful nature ti mga aramid ijay. So don't do it. Amen. Ti sinful nature mangidadanas. So nga di focus tayo ngamin, pag-reignan tayo ti Diyos manen. Alaan tayo di kina Diyos na tap nagbalin nga Garden of Eden. Jay place. Sa dinuman tayan mo, jay family, dito'y lubong. Agbalin nga Garden of Eden. Awan nga ko naman, madi kami na ito'y balay mi nga. Awan ti magay matamang. Ang adayay! Nung makitam jay Garden of Eden, the presence of God, the love of God, jay ti mangitet, ti may mayat, nga buya. Hallelujah! So that's our focus. Pag-reignan tayo ti Diyos in our family, by His love. Amen. Amen. Love. Ano tayo kaditi love? 13 verse 4, ti Corinthians. So na ito the Garden of Eden. Love of God. Tayo nga tayo the presence of God. So nga in His presence, there is joy. In His presence, there is power. In His presence, there is peace. In His presence, basta kasi amin. Iti presence na, ada iti rest. In His presence. Kuna na iti Bible. So, na presence of God, ti agwork, manen, balin nga Garden of Eden, ti ayan de family. Kaya't mo kading aramiden nga Garden of Eden, ti balayo, dito'y tayan na. Hanga day pintor, hanga day decoration,
Ada de ko na ni Kenny Rogers yung kanta na, You decorated my life. Yung ko na nang niya Di babae pa yung magbagaan na. Anak ka mamati nga. Di babae mang decorate ti biyag mo no. Unbeliever pa lang. Ha? Ti Diyos tinang decorate. Hallelujah. Jesus. Sige. Basa. Verse 4. Agora kayon. So, kesa ito. Love is patient. Ang kung ngayon na fokusan no, ala kami is presence, agreeing to presence, agreeing to peace, agreeing to joy, agreeing to health. Kunak-kunakon, sa kaysa kaya yan, wala na lang tayo di may isang bulan na dyan nga seminar. So nga fokusak lang nga, agreeing ti Diyos in our family. Tap nagbalin nga Garden of Eden. Tanuhaan ka nga agsubli jay nga place nga masol. Tarito ayan tayo nga lubong full of problems. Amen. Full of pain, full of sorrows, full of negative things. Kailangan ngagsubli tayo in His presence. Ije Garden of Eden, kailangan nga isuti umay. Tanapapanaw tayo jay. So nga, inyeg manan ni Jesus. Inala na the Garden of Eden, the kingdom of heaven, isunan din ang iyeg. Amen. Apan na inhabol. Tanapapanaw tayo. So nga ni Jesus, tinangalaman na dyan, apan na isupply. Taure da tayo to'y mabalin tayo latang agbiag. Nga daan ti peace and joy and love and power and His presence. Love is patient. Ano ti patient? Long suffering tinaduma. Kapataros. Mabayag nga agiturad. Naanos na ibtur. Naanos ti talaga nga kuha na ni. Naanos. Patient. Isu nga na ito'y ti ma-develop. Tada ito'y ti kina-Diyos ti Diyos. So, ano hang ma-develop the patience, haan nga Garden of Eden. Because love, ijay love of God, ti produce na patience. Anya nga iti anusan? Ni asawa. Anya pangusaram nga di anus. Kat husband and wife, ito'y message. Tungtungan. Your husband, your wife. Anusam, at a time nag-anus ka nga talaga. Han mo ako naan nga, awan ti anusam, adda nga talaga. Anusam, di process, ti panag-change na. Anusam nga aguray. Amen. Hanga di adda na. Kayat mo nga na baliwan no bigat. Adda ti patience ti ayat. Ano sam no. Anya di kayat mo nga ibiyag na. Ngahan mo makikita di life of Christ. Ijay nga area. Ano sam ti process. Numasikog to pa'y ano sam ti 9 months. No agnginaw anusam. Di ba? Anusam, di pa nag-change na. Wait for the right time.
Hallelujah. Hanga na jay sabalit ipakita mo no, hanga nag-change. Tandaanan nyo, no da jay wrong nga magitkitam kat agaramid ka ti wrong to change her or him, haan na nga kaya. Timang change the presence of God. Masapol mapan kayo ijay Garden of Eden. Katakanta kayo dyan. Nan man asi laylayad na edad Garden of ni man. Dahil kumada dyan ti Ilocano na. Ngam madijay ng Ilocano. Ngam dyan English, garden, tayo na dahil. Amen. And the joy, sana ko na. Woo! Ngamti, nang i-translate na edad, simbaan ni man. Anya nga simbaan? Titunay, wala tayo kasar simbaan gamin. Ngamti, first nga kasar, haan nga building, Garden of Eden. Ada kayat nga asawan diyay. Tati ayan tinakakasaran da in God's presence, in His love. Hallelujah! Oh my God! So agsubli kay jay. Dahiti ayan ti patience. Wow! Anusam. No hangag timtimpla ti kapi, wait. Tatimay sa kausaran iti patience ay aguray, na anos nga aguray. Amen. No minsan kami to pa kinimisit kat adadagi jay. Ngam sorsorwak mat. Sorsorwa na mat. Hallelujah. Naanos ti ayat. So ano, panasong agbiag kat awanan anos na mumon han nga Garden of Eden dayan. Awan ka ni the Garden of Eden. So mumon sabalin ti umay. Sabalin iti atmosphere. Isa kayo man nagpipinabasol. Talaga nga ako ang karan makita yo ay isugayam. Garden of Eden gayam kumati enjoyan ti family. Yes. Amen. Number 2 is kind. Naiti kind. Love is kind. Mayat ti kababalin na. Kung ano dyan Ilocano. Ilocano man. Plus mo dyan Ilocano. Sige. Basa. Naasi kami tinagkway day merciful ano kas dyan. Pero love is kind, mayati kababalin na. Amen? Naasing agpaiso tita tao, mayati kababalin na, ugali na, hangarap. Oh my Lord. Kasya iti ayat. Hanga very rough. Isungan day ibiyag mo kat saan nga daytoy haanan nga Garden of Eden. Isunga ka na yung ibagbaga, Jesus, you are love within me. Jesus, let your love reign in my heart. I receive, I accept that you are love within me na pan me. Kati ayat na anos. So nga na anosak. Because of your love. Kasi di kasta na nga mangpa turay kinapo Diyos. Love is kind. So nga mayat ti kababalin ko.
ti ugalik taga Garden of Eden. I-apply yun na dyan. Once nga makita na giti ubing yun na ay, aya po naganas piman ti agbiag di Garden of Eden. Ijay pati na giti blessing agflow. Next, love is not jealous. Duwa na ito'y, love is not, niyabay, tinaduma. Okay. Tinaduma, hanggang nga kasta, magbasbasa kayo ti Biblia, hanggang kayo nga taray. Analyze nyo pa, meditate to the word. Okay. Inadal nyo ba ti patience, long suffering, mabayag, so nga long suffering. Dati patience. So naman tayo dyan. Charity envieth not. Love, awan apal na. Tidak dumapataros, imon. So di tamanan nga da controversy dita kasi madalam ti Diyos manangimon. So anya ba ti usto nga translation? Love envieth not. Awan apal na. So ano naapal ka nga tao, kaan nga Garden of Eden. Jay silos nga negative, tada positive. Anya di positive nga silos? Nga silos ni Apo Diyos. Ngano, dati kandidato, palakpak ka nga palakpak. Ngano ni Jesus pa, di ka palakpak. Ag silos nga talaga. Oh. No, kanyaw, nalaka ka nga naggastos. No ministry, naiimot ka. Ag silos nga talaga, the Spirit of God. Ngabjay imon nga apal, naapal ka, awan nga pulos ti apal ti Diyos. Nya dyan naapal, mas paringan adati kutsin de ka arubayo. Kitambay ka di darling. Ure de darling am no kastoy mo lang. Adapay na sila nga kutsin day datakot awan. Naapal ka nga talaga. Haan nga Garden of Eden di ay. Katbay ama, ikararagan nyo. Dekonak nga ro, tiga sa timang solve jay, pray for them. Ure unbeliever da. O mayat tadapi man kutsin na ti kaaruba. Tuloy mo nga usaran isuday di purpose mo. Di da kami matliplipatan nga anak mo. Samo ko na. Madamdama si kati ilugan da. Kasi lang mo tayo how to overcome. Amen. Tapno maikat jay apal mo. And then, aramidam gamin. Nga Garden of Eden nga rod, da jay familyam. We are blessed also. Adaan kami the blessing of God, it make it rich. I am rich now. Tay the Garden of Eden, full of blessing. Tagiti gamin ti apply yo, kada rumwar, wano uray awan, ti rumwar nga sinful nature, i-apply yun. Ngam no rumwar man, ijay kayo latanga ag-overcome. Na kami idikat conformity, kalkalamkaman mi kinimisis. Ganang sang kay bagak. Ang kading nga conforming gamin ti warwarwaran ta. Tay sa uni Apo Diyos. Tanong minsan kung conforme warwar, uray day beginning, sa balipot nga beginning, the beginning ko mga Garden of Eden kat sa bali, sika nga idi. Kung kunana kat karkarkaro ka, sika nga idi. Wala ngam kasoy. Wala idi ko at kastoy ka. Sa kayo pa'y malang sangsangit ijay nga duwa.
Awa, di nga aramidan nyo sa kayo, agsasango. Ano yung bagayo kitin, takit yung mga nun. Kung ako yung hani, hanyo nga ma-enjoy. Tikas jay, ti family. Tasabali ti agri-rain. Iso ano, sagay saan tayo kat sinful nature ti parwar ko. Aso saan tayo mabanggit amin na ita. Ngayon na dito'y kan nga umay, oray anyan to nga sinful nature ti rumwar, kaya na nga overcome. Tawan ti apal na, awan ti imon na. Hallelujah! Ulitak manan, anya ti focus tayo, a grain ni Apo Diyos, iti family makasi di Garden of Eden. So aramidam di familyam nga Garden of Eden. Tuloy. Charity or love. Nyati kuha na ba'y? Han nga boastful. Or proud. Ang nga ma-pride. Han nga nalalastog. Amen. Amen. Amoy ti pride, nya ba ti pride? Nya ti pride. Ti pride. Kalkalabano na di kina Diyos ti Diyos. Number 1, nga nangusaran ni Satan, ti pride na, at he is fighting against God. So, as para may bagbagada ito kat kontraang pailaang. That is pride. Nga madim nga acceptan chay life mo in Christ. Ano ti kasjay? Kasmari na may baga-baga. Igawan nyo gamin ni asawa nyo. Iti kanina, timplaan nyo. Vice versa da jay. Lalaki mabalin ng aramidan da jay. Babae mabalin ng aramidan dyan lalaki. Kung ang tinadong mahangapag kiti maaramid deta. That is pride already. Ang kapay marami deta kinasawak. Ano maramid ngam nagtis kayo kot kaya yo? You see? Di mo kaya nga itimplaan? Ay. Deti overcome mo apay nga hangko nga kaya tagtimpla aya. Pagkawit kami man taayan na di gatas. Kasjay, haan mo nga ilaba-laban de jay sinful nature because haan nga Garden of Eden de jay. Amen. Hallelujah. Adaan tayo ti humility because Jesus is humble and lowly in heart. Tipin masok ka na tayo in sarak na di humility. So ti humility, accept na ti kinadiyos ti Diyos, iti sarili na. Ngay biyag na. Kayak na ita kasi. In Christ. Kung pa kaya nga itimplaan, ano aguray tagbalbaliw. Nung nga di pa nang itimplam, medya nga ma-realize. Nga asawa da kagaya mga talaga. Tahaan na nga mabigbigbig nga asawa da ka, tasaan mo nga aramidan, jay? Dapat mo nga aramidan, in the Garden of Eden. Amen. Mayatmat ni iba tayo, piman in suggest yung makan. Pero wrong. Hallelujah! Hallelujah! Ano na may magbaga ka kasi madida nga i-accept, ganahan mo i-accept. Lani Sister Erin, danggan na teaching the husband and wife. Resist nga resist. Ang kuti pa yung marami kinasawak na ita. Permi ni asawak kasla kasyay. Intuno umay manan, dengge na manan. Tuno umay manan, dengge na manan, inggana nga na uma. Apay anya aya deta.
Idi pinansin nanda jay nga teaching, i-apply na latan nga uray, ada kikitaan nga madmadi, jay nga nagsangit ni asawa na. Jay nga kunan ni asawa na pakpakawan nandak. Hangko nga talaga, nga mabigbig-big no aramiden. Di dapat kong aramiden kada kayong ubing, kayong pamilya. Pakawan nandak tinagkurkuranga. See, a grain da jay, nga love of God, santo ma-feel jay tao. Iti presence of God. Ulitok man ang focus tayo, agsubli tayo dyan Garden of Eden. Pantayo dyan family tayo. Ulitok napapanaw tayo ng insurot ni Jesus. Napapanaw tayo dyan presence of God. Ngam in mind ni Jesus. Tapno iyag namanan kada tayo rehay. Kitaan nyo kaditing kasana niya. First, iti-create na ni Adan, inserek na the presence na kini Adan. And then after that, inkabil na isuday the presence na matlang. So, ijay da nga gin-enjoy. Aday di unag, ken adada ijay place. Ngayon, the presence of God. Tinangyari, in mighty sin, nawan the presence of God in the heart. Ti tao. So, naimtian di ay, and then napapanaw naman the Garden of Eden, suduwa di ay. Itatain, may na dito'y earth nga dito'y. Di umaymit ni Jesus, panamanan aramidin nga temple of God, di dati nga temple. Ta isarak naman di presence, nga aday di Garden of Eden. Sana manan ikabil sika in His presence. So iso malaang, ti kayat na iti family. Hallelujah. So no, kita anday doing agsasaruno. So what is pride? Nya ba di pride? Unsubmissiveness. Ti pride ay madim nga ag-submit, iti higher ranking. So nga unsubmissiveness to God, madim nga ag-submit kina Apo Diyos, madim nga ag-submit iti asawam, nga lalaki, hanga Garden of Eden. Ano kami manon rason nyo, kasano nga ag-submit ka ngay, no paliwamang ngay. Kasano nga ag-submit ka, no, madmadi ugali na. Abay, tinbaga kaya? Nag-submit ka dyan, madmadi ugali na, kaspargan. Hindi kapagkatangan ti pundador. Ada right mo ijay nga mangibagahan man nga pundador ti pagatang mo kanyak. Tamapanak nga dagos. Teka di sidan ti anak ta. Di sida tayo. Amen. Mabalin matkat. No dyan nalawag nga basol. Amen. Ngam nuhaan ngay. Di ba, naibabagay dyan, submit. Hallelujah. Nagrigat nag-submit ngagpaiso ay no. Numadmadi di ugali na. Ngam di ko use your patience. Tano uraya mo nga maisimpa amin di ugali na sa kag-submit maladaw ka madamdaman. Tabaka di pa nag-submit mo ti pag-changean di na duma. Natayon sa kag-submit, wala na. Wala tao urayam. Nadawalang duwa, madim pa lang ang submit. Natayon. Sa kagsangi-sangit, nung nag-submit ako maidi. Han, adungag pa iso, di dapat may correct. Ngam tiga po na di ay, dati gamin, di nakapapanawan tayo, han tayo nga subsublin ngay. Han tayo pukpukusan nga, dati gayam ti dapat. Nga umay, di family tayo. Di timang decorate nga mayat, di family tayo. Amen. Next. Sige. Dito'y kulangan nga ihinte. Nyabay. Ti ayat. Next nga verse. Verse 5.
Sige, di Ilocano. Kustodihan. Hanga na alas ti kababalin na. Oh, you see? Ti ayat, hanga na alas ti kababalin na. Awan iti Garden of Eden da jay. Na alas nga kababalin. Tani Satan ti ayan na diyay. Anya tinaalas nga kaugali? Kababalin? Na alas. Na alas, pangit. Baliktad. Tukado. Kakasyay, tinaalas. Kala ko mano, ang iaramid ka kat nagbabaribar. Bis nga paurnos, naalalas nga buybuyaan. Kaspar nga ti babae, naalalas, no sikat ti mangbugta-bugtak kini asawam, karo dakdakkel ti muscle na, naalalas. Ay, di lalaki, ngam naalalas malaeng, nubugbugta ka na, idayan ti tatao nga adu. Amen. No da dyan nalakangag pasubnod, naalalas. Dito ko na nga naalalas nga kababalin. Kaya nagsasaon ni asawa yo, kat sumamsampitaw kayo nga dagos, nga di pala nalpas, naalalas. Kaduan di ba babae dyan nga record? When, ure da kami pa Pastor Tupay. So nga kita nyo ni Josie Prince, kasi sinuron da kada Joel Austin, sinuron na. Ano minsan nagsasauna pa lang, sin magpawon ni asawanan. So minsan, ada di katawa na nga, ala, sige. Kala pagbigyan dan ni asawa dan, taisudan ti agistorya. Di ba naalalas eh, padasan nyo kaditag dengdengag. So, dinapan kami, dati napanan da misis kaya mga anak. Papungal karo day talunga, ano na kami na bababay, talon sa. Ay patag, tutungtong. Hanta kunana da jay kwa, kastoy. Hun nga ruta kunana da jay. Kung kunang kanon da jay, may sa, han pa lang nalpas man, di ba sa, ada di, ako, kunan, upat na lang ko, po kanong ngalaw-ngaw da ijo nag. Nung denggan dyan lalaki, kita ang kani, ti babae, saan da nga good listener. Good talker da ka nung nga nga good listener. Nagigay tinaal-alas. Amen. Haan nga love dagita. Dagita mat kat ti problema tayo hanaya. Panay amin sinful nature. Padasen yung analyzen dagiti problema tayo di inside. Panay amin sinful nature han nga di Garden of Eden. Isu nga sublian tayo gamin the Garden of Eden nga place of the family. Amen. Okay, tuloy. 5. Okay. Ang na alas kabalin na uno na imot. Ang na imot iti taga Garden of Eden. So nga di yung imutan ti anak yu kung nakarod. Na kayo nga parents, no apay tatrabaho kayo, gaputi anak yu. Gaputi asawa, yapay. Gapuki ni Lord. Okay, nuwang ka na imot, dapat, ayan, anya ti pang overcome ti kinaimot, giving. Para sa mga gitod karigiti anak mo.
Okay, listen. Antay balin nga taker. Kaya iti ubing tayo. Umano nagbalin tayo nga giver. Parents, datayo nga ruti kwa, datayo nga ruti mang-apply. Umano na. Wala nga may sudamat ti ada kwarta na, sudamat ti ng tinakaadal. Hanga na ti rason. Ti apply mo dito is the life of Christ. So nga uray, basit ti kayang maited, padasam nga agitad mat. So nga siyak nadadal ko na dyan katidubing ko. Ako kayat ngagbalin nga naimot kanyadan. Nupay, panbantayak ti pangusaran da ti kwarta. Ngamhang ko kayatan nga imutan pa isuda. Ni asawa man mo nga imutan no lalaki ka. Baduam kunanay da Ephesians. Taraunam. Aywanam. Ngakas tibagim. Tadya asawam tumot lang. Nulumakay ka. Di makaanos kin ka. Amen. Sino nga'y? Nulumakay ka, maanusan na ka nga ta. Di kaaruba. Di nantupay maanusan mo di asawa na. Amen? Di anak mo tumalang di makaanos tuking ka. Tas tamat ti asawa, ano samot ni asawa mlata? Amen. Kasjay, ti kasana ti Garden of Eden. Nyapay. So now, makita yun yung ungat, outburst of wrath, when nalakang agpungtot, hanga Garden of Eden nga biyag. So amin da kita, makita yo, ti problema tayo amin, dadjay nakatnagan tayo lata. Nuhan ka kumanga na ungat, mayat kumada jay family. Ta Garden of Eden ti ayan na. Nga ada ano si jay. Ada ti love. Amen. So nga din nalakakang agpungtot, iti problema. Han nga ni asawam nga talaga. Walang may sunat igapuna. Amoy na mamisan mati-trigger di ay, mamisan mat ni Apo Diyos, kaya't na mat-trigger tap na maawatam. You need to change something. Katimang change si Jai is Jesus. Alam kami na anosak, tati anos mo, anos ko. Dati meditation na de. I am full of love. I love my family. I love my children. Ang nalaka nga mairita kung kuna na mo titoy. Anya ba? Sige, tuloy yun. Tama, ilipas na yun. Dagita, impunan nga sakit tinakam na itajay, day bitterness, nga nabayagan kat impunam pala ang kam-kam-kamam, ti kayat nasawan. Ijay unag mo, kat agbalin na ita nga bitterness. Kat nuhaan ma-overcome na ita nga bitterness, baka pa'y agbalin nga cancer data of your body. Amoy ti pagtataudan ti sakit nga talaga, ijay inside. Spiritual. Are you getting something? Ti bitterness, pait na dyan nga nabayagan nga kinamkam-kam mo. So naman minsan, kanyak nadadal ko na yan, ano, dati yung mic, bakit sige latan, uring umalaw-ngaw. Agure ka dito, kastoy. At basa ko, kastoy, kastoy. Sige, uring may turtugan, kan may amlatan tayo buhos nan. Tayo supay maikat, tayo pait nga daduma. Sanay ko di bagit kang counsel ti kasi nga tao. Kastoy gamin lang ti kasanata naglakad na ta. Daraso ka. Nakapay pagsaunan. Sige. So, nakalwak siguro ni Sir Ruben kung maturog takilin ba? Urayan ta nga malpas.
Wala. Yawa tayo tangay. So, ano, misal ni Pastor Landuman, ti mapanta, di iyat na sa kakunanal tayo. Talaga piman na andor ya. Uray piman duwa nga oras, kat sige. Tama kaya Ngam siya karod kat saan mo't nga makaunsilan gayam na ti tao. Nakikita iagbubugos ti kumkonformi kanyak. Kaya, so nga, sursuruan mo na at agdengag. So kasjay. Awan imimperan na nga sakit ti nakam. Iti English, and it keeps no record of being wrong. Oray no agrabyado ka, han mo nga kamkamkaman. Tas sikat ti madadaal. Once nga daday bumtak daday maramdama. At numaminsan, pati anak mo mairamraman. Nga awawalang kamuang-muang. May sakayo mat! Kung kunam EJP man. Na iraraman dakit din nga wan tigap kapuna. See? Ulita ka, anya ti focus. Sublyan tayo di panag-reign ni Lord. In our family, aramitin tayo nga Garden of Eden, jay place. Jay family tayo. E kung ako natin, God bless our home. Han nga mangyari dayay. Nuhan tayo nga muna ito nga i-apply. Amen. Hagbalin nga home. Amen. Jay balay mo. Han nga home, sweet home. Kasi, okay, tuloy. Ilocano lata. Yan. Awan gamin ti agragsak ti dakas in the Garden of Eden. Tawan ti wrong dyan. Awan ti sin. Kitaan nyo di ada sin, pinapanaw ni Apo Diyos. Madina jay sin nga gyan ni dyan. Hey! Kaya tayo ba? Titunay nga mayat ka family? Ijay lang place. Nga ni Apo Diyos ti agre-reign. Ti ayan na diyay. Amen. Hallelujah. Next. Hanap pagragsakan ti dakas ha. So namum nga daksan akat madiumatanan. Ang ko pagragsakan da ito, yung pagragsakan ti Diyos ko. Okay, tuloy. Okay, agasom na ita. Haan nga give up. Amen. Patyo na amin. Ibtura na amin. Mangnamnama ti amin. Amin. Amin nga kinadiyos ti Diyos. Patyo na amin. Dayta ti Garden of Eden nga biyag. Naalayo, our focus in a family song. Daday ti karakararag ko in my family. Da kami kagasawa. Nagiti ubing mi. Kaya't ko nga iparang kadakwada no anya nga place ti ayanda. Kanayon ko ay bagbaga. Sabali tayo dito ilumong. Ni Apo Diyos ti adda ka na tayo. Adda tayo mat kanyanan. Amen? So nga pukusan nyo di ay. Hanak ka interesado, unuhaan, han nga dadya madmadit, inaktaltalakayan dito'y nga, kasla ikorkorektar ko na kayo, ibabain ko na kayo. I know nga adu, iti ugali tayo nga madmadin, o dadya lang ti talakayan tayo. Pero, tiamok lang nga solution dito'y, ito yung reveal ni Apo Diyos, nga no agrein lakuma, nga talaga ti Diyos in Christ by His
spirit within us and in our families masolve dagijay adu nga ibagbagayo nga problema iti family. Ti husband and wife problems masolve. Sino ti may apply nga duwa? Hanyong orayan lang nga dyan lalaki ti muno na. Nung nangag mo ng babae, apply di para king ka. I-apply mo nga lalaki di para king ka. Sabay. Hallelujah. So magitayo, agito dakmat testimony. Na kami kini Mrs. na maming santi, may isa nga adu nga aming pagkinaawatan idi ministry. Ministry, siyak pa nga talaga. Awan serserbi ti biyag kon, no hang ka ma-fulfill, di nakaayabak. Mas may mayat pa nga alaan da kon ni Lord, no hang ko mo lang nga ma-fulfill. Daitat yada kanya. Now, numamingsan met, kada kami nga agasawa, ada ti time, nga kuna ni Mrs. Matpiman, sumuport. So, awan mat dakas nga kaslapanggap na ngam sige sumuport. Pero numamingsan ada din makita nga haan nga support dito aramida ma. Numamingsan ikon-control da ka. Iaso-aso da ka. Ala nga ala ti schedule ko. Mahang ko nga mo, idi. Ada schedule mo ano kastoy? Ni, apa yung ada schedule ko hasta? Sino ay kinatungtong da? Isuda gaya mo tinagtutungtong. Madi na tiya. Siya kumakatungtungan dakmat Itatakas siya kaslak aso nga. Ni, ano pumdihay? Ano pumdihay? Kaslak siya Awa na, madi na tiya. So, namamisan, kung na kinimisis, amom, I have a body. Amok ti time nga dapat ak ngaag-rest. Amok ti time nga dapat ak ngaag-meditate. So, hanabalin, nga da kayo lang tutungtong nga da schedule kon. Kailangan nga siyak tag-decide. So, medyo narigat kami dyan, nga nag-in-adjust. Tatumulong ak nga rod, kuna unang gasam kaslak aso. Nga manganup. Nga tinataliam da tungod ko tanong ni. So, ijay kami. Agora ka kadi. Ta-explain ko. Kunak-kunak no, minsan hana maawatan. Into manan no, ada man di time, isungarod agora kadi ta-explain ko. Kunak-kunak manan. Ka nga nabaybayag. So nga, naadal ko di patience. Ka nabaybayag, sana maawatan. Ka nga kunanan, dati bagbagad ang schedule na sa tayo jay. Oh, at least, tasyak tag-decide. Amen? Idi mayatan. Amen. Dapat inumamingsan. The ministry, ada de move, nga ti paggarop ko nagapukin ni Apo Diyos, nga naikabili spirit ko. Tunokwamat, isunamat, adamat ti suggest na, nga saan nga ma-inline. Kat numamisan, nuhang ko paboran isunay jay, umanay. Nga kuna namat nga kaslawan serserbi namat. Nga asawa, nakaslahan ko nga, ibilbilang iti ministry. Nagin-adjust kami manan ijay. Kana nga adadalak mo't anya tirong mo't kanyak ijay. So padasat nga involved iso na. Idia, papas years na gito'y. Madina, into manan nuhang nga mausar, madi manan tiriknana. Nga ta ikasta na da ito'y. So nga, sige mangigan ka. Women's, ag-teaching ka, ag-preach ka, gana nga, trinin kumot isuna.
Ano minsan, adada dyan, nga, aming orga pag kinawatan, taka ano minsan kitkita na nga, apay may meti custom di congregation, nga bang train, nga kami a family. So na-realize ko, siguro ijayak nga talaga mat, nga agkurang ijay nga talaga. Now, so pinadas ko, pati ni Isaac, sige, makder kayon. Oh. Tinmakder dan. Amen? So, na-realize ko matadamat kurang ko ijay. Tapay nga trinak ti congregation, mabainak kamang train ti family, tati may isang rason ijay, baka kunada nga family ministry na ito eh. Ay, tikayat ko nga sawan, Istasyo Family Ministry. Nagkamali ake dyan. Dapat no-minister ka trinom ti family. So, na-realize ko manihay. So, nga give and take. Amen. Hallelujah. So, adutihan, may tinawatan no, about ministry. Sinitsitel mi na gitay. Panangasikaso ti ubing. Amo yun, agasikaso kami ti ubing awanak gitay. Tikayat mo sa wen, adayuak ni Mrs. Piman. Taysuna, sunakin among arot ti rukod ti badon ti ubing. No siyakat ng kami gumatang kat. Dati man, mabaling kini ko. Kat hangkogam nga mo nga dakkelan. Sa bali, sikat na kat. Basit pa dyan alaak. Karate mo kat isuti bagay na. Kogam nga mo, dakdakkel ngam siyak day naulimin. Tuno ayan ti badon di ubing. Hangko mo. Isu na tikin mo. O, dagi jay. So nga, ijayak nga, ag-give up po no, tingkat ko sa wen, ipaubaya kanya na di. Tanong amin asikasuk mat amin, ta isu na nga ron namin sa ibaga na matiyay, siyak ti mga asikaso tubing, siyak ti kastoy ka na. At talaga kasta. Kasi siyak matadak ag mid-meditate. Dak nga karkararag. No siyak pa lang matag aglampaso akit, siyak pa lang matagluto, siyak manantag prit akit, ay apo permia nga superman dito asawam. So hanyo matang kitaan nga siyak mananti ship dito'y balay, tagaluto, tagadalos, santo nalaingak nga agpreach, aga sumatetang asawam. So nga, trinam na gitaw bing. Amen. Nagin-adjust kami dyan. Ingga na nga naawatan dak. Maawatan dak mo tagiti ubing. Maawatak mo isuda. So, basit lang adjustment. Ngam no, minsan kada tayo, han tayo pagtungtungtungan na kita. Kaapos ka kat, awan pa iti amuda. Napay di ay, madi na timangan. Ang kungam mo. An mo gam nga ibagbaga. Handa lang gam nga inugasan jay sakam kat. Madi nga mangan, kasmarigan. Apay no, agtungtungan, no, sumangput. Matat, na kayo jay kwa man ta, ugasan nyo basit na ni nabanugak. Apay, hantayo nga may diritso ngamin. Kalati ko na, amoy mo tena na. Adamot panunot yun. Ikaten tayo kadida kita. Mayat ka. Ag pinersonal tayo nga agtungtung. Ha? I know nga da jay mati may isa nga na-miss ni Adan eh. Hanang in-share nga per me jay word of God kaniiba. Isu nga di ataken ni Satan ni iba nga po yung commandment of God nga eksakto. Siguro nga kayo kunan ni Apo Diyos kat dilakit tamatay kami kunan di babae.
Di panagtungtung da kumani ay. Amen. So nga da kayong agasawa, tungtung kayo Kadagijay hanyo pagking kinaawatan. Kat timang solve ni Apo Diyos nga pag-reinan nyo. No, ijay duwa nga dajay kat no anya tirong isuti ag change. Nala yun? Amen. Aramidan nyo dajay kat the presence of God ti patuloy nga mangpuno ijay family you in your home, your house, kadagijay mamayat. Anya ti puno na, nagsubli the Garden of Eden kada tayo, blessing aday dyan, gold aday dyan, His presence aday dyan, His power aday dyan. Hallelujah. Hallelujah. Amen? So, dajay ti amuk nga solution dagita babasit nga banbanag. Babasit nga min dagita dakdakkel ti Dios. Amen. So tumakder tayo pay, kurang ti time ko no sagay-sak ti daduma pay. So sto pa lang day. Our focus is God and Garden of Eden in our family. Eden tayo nga, Garden of Eden. Madecoratan day family tayo. Nga mga decoration, nga worldly, decoration, dajay, glory, power, love, patience, endurance, ni Apo Diyos. Hallelujah. Iti mayat nga buybuyaan. Mayat nga buybuyaan ni Jan Life. Mayat nga buybuyaan di family. Even God, maayayo iti create na. Amen? Hallelujah. So, nga to ti Mateo. Thank you, Lord. Surutunak ti dati confession. Father God, I believe nga dito nga psalm katagpaypayso. Sikat ti dapat nga grain kaniyak ti family sika ti mang decorate iti biyag mi as a whole family maaramid iti pamilyak nga place of your presence, Garden of Eden, manipod at tama. I believe nga in Christ, nagsubli da ito'y by your Spirit. I need revelation. I need the manifestation. I need knowledge. Iti da ito'y nga kinagpaypayswanan. Tamanipod at ta, da ito'y ti biyag ko, da ito'y ti apply ko. Salamat amang nga Diyos, nga da ito'y nga pamilya, kat ayayatam, binindisyunam, prinotiktaram, ket ayaywanam. Manibo di tama, da ito'y ti pamatik, da ito'y ti na-receive ko. In Jesus' name, Amen. Amen.